পাসপোর্ট সাইজ ফটো বনাবৰ কাৰণে প্ৰথম পানো Adobe Photoshop nade open po pae nulu camera screen dongo nulu langkan dia ada Adobe Photoshop jitu nulu software dem nulu open pae so open nya nulu Adobe Photoshop dem open nam pisot sampai gela nulu se ara sok mouse dok ke দুবাৰ को ক্লিক লা দুবাৰ को ক্লিক নাম লগে লগে সেটা হল প্রথম पे ডেস্কটপ রিসেন্ট প্লেস কম্পিউটার মানে সোনো পতুদে অকলো দাগজি এরে পাইলাম সিলেক্ট পায় সো ডেস্কটপ সেন্স पर ক্লিক টা ডেস্কটপ সেন্স ক্লিক গেল সো আজ মাউস নিঙ্গা को सेम रितोयन ना गिए मो बनाई पनाम फोटो डम ओके से फोटो से मो एक बार को क्लिक किया क्लिक नाम पिछत से नरु के ओपन हम कसक nilpai jitu kegbe open am nanbai okay 1 minute nolo olong setting to yet kori dekhwaisu se open sok click pai open dok click nam logot da sok sam sokabgal bubora kala se hol pool photo pe iladum aru supaksam passport size pe bonai pae so passport size पे बनाइले मतलब से तीन टा ऑप्शन दो ओके पासपोर्ट साइज दे बनाइले फोटो से बटम हो गेला प्रथम पंगुलो क्रॉप पाइसे फोटो से नुला यब कालांका जेते नुलो के से फोटो से तुम पासपोर्ट तुम बनाइ पाने कारण से फोटो से सुपाक बजेरंग को बतला दूं गटिके से क्रॉप नाम टूल को पाए से क्रॉप टूल्स नुलो क्लिक ले क्रॉप टूल्स क्लिक नाम लगे लगे कर्क सो ऊपर तो आपको ऑप्शन को आनी को लेंगे अरे ऑप्शन दे बीट आरो हाइट और रिजोल्यूशन और पिक्सल इंचेस ओके सो प्रथम का सुनलो बिपाय 1.1 inch ho bit sonula alliglang 1.1 inch amna alliglang odok aida allang 1.3 inch 1.3 inch amna nulu alliglang kisuman oinu pasin sam bonaila ada 1. sekai sam bulum bidak 1.2 inch aida bi 1.7 inch resolution 300 na adam oinu bidak kindo and especially passport size dog photo copy de so size se okay bit de bilang 1.1 inch और का height de bilang 1.3 inch resolution de bilang 300 pixel inches हम रखिlang अदम पे अन्ना पीछे से crop option de लेंगे सो नulu हम पे बोला पे बुतो गिlang अदिको गितो गेजे दिको नुनु माउस दको सर ये रिचाला सैंपल मिले पाए ओके सब इरम पिसोड फ्रेंड्स मुलु लागियो नंदम लाए लागियो नंदम मुला बागे जरी समनो मिलाई गावला हम कीबोर्ड बक रो कार सीन दकसी नी सला नुलु मिलाई हमना गलाय सुपा इनाम पिसोड नुलु से ऊपर से काबेक डक राइट सीन सो क्लिक लान नतोबा नुलु इंटर बटन दम सीन प्रेस लाए ओके सो मो राइट सीन क्लिक नाम लगले काटो पासपोर्ट साइज पे फोटो से इकाम सुपर प्रथम से फोटो से कलर दम नुलु मिलाई पाए से फोटो से सुपर क्लियर मा फोटो से जदी कलर दम आज को याका कंफर्टम मिलाई लिमुलो नुलु प्रथम पे नुलु आकु गपाय को सुपाक प्रथम पे गपाय को इमेज से इमेज नाम ऑप्शन सक नुलु क्लिक ला इमेज डॉक क्लिक ना पिछोर कर्क बनोर काबेगे एडजस्टमेंट सो क्लिक गेला
odo kekona odo rikkoriga kegbo gimolo curves. Okay, so curves हमको सब एक बार को क्लिक लें कर्व्स सब क्लिक नाम लगे सैंपल ऑप्शन को लेंगे नुलायो का तो ऑप्शन आ रहा सोंग ना से प्लस सम सब मादत सब मगाब गेला माउस दम निर्देन ना दुंगेल हम ब बुतोग लिंग मतलब फोटो दे कंपोइन नगे ओके सेंबल लासारिंग मतलब फोटो या काय माने नो कपा आइडम मुलुग दागी रेंप आइडप मोला हम मोपाजक काम्पो मोतागबो काम्पो पना पिछो चंद्र काबेक दाक ओके बटन सब क्लिक ला ओके बटन सब क्लिक नाমৰ পিছত ओके बटन सब क्लिक नाমৰ পিছত দুমুতে যে আজক এই মানে কাম্পো মুগিম দাংনে পিডা গটিকে সে দুমুতে মাজা ইয়াখামো পায় কারণ কাম্পো মদাক দ কালার দে মিলাই দাক দুমুতে সিং কাম্পোতে দাক এখানে সুপাক সে দুমুত সেম কাফি পায় কোনে আজা ইয়াখামো পায় অদক লাগাঙ্গে নো লাকো টুলবারস তো বুগে কুলাস জিটু কাবেক দাং নুলু সে টুলবারস তো ব্রাশ জিটু डॉडेस टूल ओके डॉडेस टूल सब क्लिक गेला ब्राउन टूल लोसिंग क्लिक लादा सब डॉडेस टूल सब क्लिक ला डॉडेस टूल क्लिक गेला से क्लिक सब और क्लिक गेला से कलर सब क्लिक गेला या खाने बापा रिक्तो क्लिक गेला ओके क्लिक ला अरे बस आराम के जंसिन या खाने बापा रिक्तो क्लिक गेला ओके गेला कापन दुबुदन या खामो पाए सो लगने सेलेक्ट मल दुमुदे ले काम्पोन सेलेक्ट मल दुमुदे काम्पोय किंतु मुलो दुमुचम लिमो पना काम्पो मो पना एकाने गुलो याखाने क्लिक दा माउस दो नुलो राइट साइड देम क्लिक मिलो ना माउस दो राइट देम क्लिक मिलो से नुलो सब ओकाइदम ब्लर सम सिलेक्ट लां से 13 नंबर सम सिलेक्ट गेला रका सो आजाव को माने ओकाइदम बड़ाई लिखलां रिदम सॉरी से दुमचा काम्पो याखामो पाए एक मिनट लेखोरांग एडजस्टमेंट लांगे को कलर से लेखोरांग अंजन मिलाई पोइको ओके सुपा कातुनु दुमुदे काम्बो तेंकां गतिके दुमुदे या खामु पाइ कोइ एरएमबी मिलो मुसो या खाना सा क्लिक गेला मो लेखोरा से ब्राउन टूल सब गुगे पुरा मुसो सेलेक्ट गेला हमपा दुमुचे या खामुला नो कांगे तो अधिक से सुपा दुमुचे कांकन पे या खांगोजी मामला को कांगुं कुमांगावे काम्पोतेला हमको दुमुते आगे की सब को किंदरो या कामोला ओके aku ngusupak lenek select dum aja ko endur dum bori so endur karon limo panam piye odok legang aku nulu dodeng tulo klik ikula sorry samsin lenek dum klik papai lenem klik nomor piso dodeng tulo ikula aku ya select ikula nulu so ada berkelar deh বিবম না গিলা রাখবো না আর অর্ডার সে কালার সে সাইজ সেম যদি আইয়া লিমলো মলো আর কালার সেম দাঁত মলে মলো না নুলু সে ঘিসালাঙ্গু সে एक्सपोसर्स अधिक सब पूलिंग मलो कलर दे पूरा एरिया का तो पूछे माजा मले मता को और इंडस्ट्री से जो लिमो इको एना के नलो दीबो पारे बा सैंपल गेला मिक्स ऑप्शन ना जो को या खामो पाए को या खानो बा होरी तल गेला ओके गेला सेमो बा तो जुग वाला सैंपल निंगा माउस तो कनिंगा गेला मिक्सिंग ना या खामो पाए को करा मिक्सिंग काम पोतेन का सो गदे काप कांगोनी पारले नुलु से ना बेरसन ना ajo ko limola ya ada lipstick sedikit mopo lagi man dulu just ngelengkan apa gitu sedikit mopo lagi foto clear mulo okai apa nabo just kelado aja milai gela copy balik panam oke supak sam mulo copy pe banai pae already আর একটা কাম সুপানো করিব লাগিব সে প্রতুতক 4 স্কয়ার যেটু 4 স্কয়ার দেম স্টক মালিক পায় প্রতুতক 4 স্কয়ার দেম মানে ইন্টারডেন দবাই গেলা স্টক মালিক পায় স্টক দ অকনাম নিয়মলো নলুম মলংকান বিপা
foto do mane semma pa jigin nam ko kati ko du pai arambe jigin mulo ki khon hobo foto de aru smooth dak aru ka pora okay so odok lagangan nu laku gipai ku tele edit am ko dopanolo lekora gesa po pai ko edit dok genam pisat ke go ritola kamelo kabege stroke edit dok ke go ritola gemelo stroke amna kabage or stroke dok nolo click pai stroke dok click nam loge loge se protom pa 3ps mola 3ps de bajish battosinma ajosinma ekdom moidom dak 3ps de aru ke go nolo color limob lagi mae karon mulu passport photo lo office kumar use nam lagangal linam de mu bibor ma sari background de just mulu juget nam de mu yakamoda gotike da mazot dok se rong mazot no color sok killing nam bisot ke go sambari tok liglan yakhana bop yakhana tunam logage sesin yakhaka bokenul okay dok click gela sam inside dag dibo pare ba outside dosi nokka dag dibo pare kintu center am ko dopa maligla center the maligel nolu se okay am nam button so click le okay the button click nam logale ka toka potu de diko clear pa mane kankan pa as de jiget kaji okay so sampi nam pishot already complete ka bosam mulu sari copy nolen pai 5 copy nolen ka notuba 10 copy nolen pai odok lekanga mulu tung sampai nolen namai sebab just sam bonayo ta supang nulu upor to gesalang ka je jitu file amko sopa upor to nulu kabe yengo rokok kenal jikhane bipa se file amko sopa upor sopa gesalang okay so file so click nam logal oda ke gaude new ba the mul shortcut control plus endem dabai gomsin mul new page dem lende keyboard dok jitu control dem ningab la dungal endem press melo hapa new page desin open dak kintu no ka jodi experience ka mamal direct pa to file to gugela new mosopa new song no ekbar ko click le new do click nam loge loge no file format de open je और कैसे समय दो मला ऑप्शन मगोब लागी मा जस्ट प्रेजेंट साइज तो काlang 4/6 सब नो एक बार को क्लिक ले सो नो लुक पेपर साइज दे लेन्ये सुपक नो किन पाए नो पोतुदम नो लेनम लेगांग पोतु पेपर दम कापिनदम नो लाता A4 साइज ने बा 4/6 ने बा 3/2 ने बा 5/7 ने 8/10 जी আছে नो दम सिलेक्ट ला যদি প্রায় 4/6 something kisumane use jadang ede 4/6 do click lang ba 4/6 mamala ko soklang e kula A4 size dem click lang actually ngo A4 size em ngo bibar do gotike ngo A4 size dem click nam pisot chokkom sin mogob lagi mai just no paper don select gela okkoji A4 size ne 4/6 ne edem no alk hisab lok select sugela just no so okay amra button chok click lang okay click nam logo logo se notun page de A4 size pe open kab sok ninggal mouse ka ninggal de sem pajok joyol lik poe joyol lik gela se potusem sopa jongalik pai jongalik nam logo logo se move tool sem dak se modai mangablang se sup pake portom ka sem move tool so ek bar ho click gela potu to ek bar ho click gela mouse dok right side de mouse nirjem na dungela sem pa jongalik pai drag pai sem pa jongalik pai potu de sem pa jongalik gela se minimize rong nipai bottom pai hok ham bottom gela mulsem pajjo ko mouse dok read boriye se potudam semba bujun butar pa lagi ma kapane ha bujun butur molo potudok size de botte notuba ajie se kapa ko ngulu select kaji crop kaji et crop kampa solanga ligla jodi sampine nokka jodi as the line ma molo se upor sok show bounding box sok ngulu click la odo se so right chin bi ma molo nulu kelengkan mai oke right chin bimulo so sampai lengkanya do 4/6 तो के कॉपी पर नो ला लेंगे और एक बार right chin click gela nulu ka ke okai dok keyboard dok control plus alt control dam nang plus the nirjem na dungela mouse doki nulu right side the nirjem na dungela हम pa solid पाए के कॉपी लगे दुई कॉपी aku एक बार हो sam mouse dok oke foto ba enter दबाई foto enter दबाई एकला aku control plus alt dan nirjem ekla mouse dok sam perilila aku sam aku oke klik gela aku sam ba soyon negla lopa gela ke copy no lagi ji no hisab lok sam ba soligan na gela
ngoke se 6 copy ko ikabo oke aru jodi no lalen ni molo sokke aru no bolopa labayona giladak ngo just 6 copy se ngoke pa subak aida aru marsling oke aru nolum mo direct pas subak se 6 copy sem aru 6 copy ko nomo pai mane 12 copy lalen je gotike no 12 copy lalen molo koy ngo ikham nam pa se ka to ke sopa sok klikla se link nigla tampa mane sok klikam ne gela edik se box tag sok klik gela nulu layer nam option sopa gelangu layer nam option sok gela se merge link okay se merge link sok klikla merge link no klik nam loga loga se podo se mane ekta ko pa join kabo subak sok butok gom sin apu yun munye sok butok gom apu yun munye koy tempe abor pa sopa nam kamabo supang no lako control plus alt dam nizem na dungel mouse dokka hai position click se ampa sotok ligla edding no lagi ji aru no aru 6 copy kora lalen yahan pa no lagi nam kuddi ko mane no bolopa lalen yana gupai no isab log mane edding no lalen ni gaji edik kuddi ko no lalen mouse dok keyboard dok no okai rokin ni nizol no nilai okla jodi soget song man mala hamba ni nizola ba control plus alt ningel mouse dok se perigom si mane potude mut pe okai ye age moinjue okay so hamba moinjan na gela aru zoom gel hama moin mano janeba adik kangkhan mo moidi mane dik potto kapai okay span kabek dang okke se gutte mane a4 size to bine ko pottom lalenni spak se pododa no complete kabo jetia no mukul nap takbo ba no kai takbo na masudang molo samna print out la lalen pai okay samno kap supak print out la lalen sem print nam lagang no ek bar ko se piles of glanku se piles of gimla odak gitok la gimlo ke do pai print direct pa control plus halt pdm ningom sin direct pa print nan option de lenje nolo odam kinma mo direct patal file to gela ke bo rictogla gumlo se prename ko option ko pa so print chak simple click nam pisot se process so ekbar ko click len process so click nam logot se prothom pa hol printer name nok so printer de lenkanye nok printer amin de lenkanye jeneba nok apin machine solai dakji epson canon mulo canon ba ji hok hp mulo hp inject ba ji ok ji printer hok no khodam mane nok laptop computer dol godo connect lam hatu ji adam so lenkanye simply so nul kabeye sample nul printer dam so nul select su gela और के गेरे पना मागे दो properties एक बार क्लिक ला properties of क्लिक नाम लगे न प्रिंटर और पेपर दम सोल लिख पाए पतुन नलिना ने पेपर दम A4 साइज दम कोई सेलेक्ट कामलो A4 साइज पेपर को न सुपर न प्रिंटर मशीन रंगलो निकाल पाए सो न पेपर दम सेलेक्ट ला A4 मले A4 4 by 6 বা 8 বার জি সাইজ আছে নক এ সাইজ দম সেলেক্ট লা কারণ কয়ং A4 সাইজ দম সেলেক্ট কা যেতিয়া A4 সাইজ নয় আর সো portrait जो हल सो लैंडस्केप से portrait मूल portrait पे पागा आगे dem गेरा दूं कारण दिग पे पागा यूलेन पाए लैंडस्केप से हल पोताली होबो माने कट पोए किंतु मूल दिगल पे पागा लालेन दूं कारण आराई पे काय दे युई ओरिएंटेशन और पेपर टाइप दे होबो प्लेन पेपर माए मूल के पेपर तो होबो पोतु पेपर ग्लॉसी जे पोतु पेपर ग्लॉसी सो नुल सिलेक्ट लेन सो प्लेन पेपर समलो क्लियर माए पोतु दे एप्सन पोतु तिरसो क्लियर माए जस्ट फोटो पेपर ग्लो सॉल्यूशन नुल क्लिक लें और के क्वालिटी देम काम वाला नुल
aja ko jadi puruna machine mulo standard do malik mapa high se malik na aru aja ko puruna notun machine mulo standard da gum na eta gotike mo high da malage kapana ekdom high quality clear pa ngon norlen bi pai photo dem ami kolok poisa lana magere dekho kangkai jadi customer ding magere gotike aja ko slora go machine de high quality ding malilang aru se color pa malang karon so grace skill pa maling mulo photo de coloring na len ma yahae color sok maling okay color sok maling gela kegbo gutoglang copy se A4 size copy okone one of them kiligla mala মানে একটাও কপি না ওকে ওকে ক্লিক গেলা লেখো আছে ওকে sok ক্লিক ওকে তো ক্লিক নাম লগে লগে সে প্রিন্টার সে আরম্ভ হইব সুবাক সঙ্গলকে প্রিন্টার আরম্ভ কাব ওকে সো স্যাম্পল নলো প্রিন্ট আউট লা নলো পর মানে A4 সাইজ পেপার দো নলো পাসপোর্ট সাইজ পটম স্যাম্পল ভনাইলা দাক আর নলো স্যাম্পল কাঙ্কান পে nulu print out gela customer nul biladak aru customer nulu kolopa mane aipak pe asina ngola nulu dukan kerja ba nulu business moko jaga dope customer gai okay so siro video se sagungai jadi video sam kala jodi nulu okai ikisu tomelo ngok video sam jarur like bilang aru aina mamang nulu comment box do jonai bi blagida jadi okai kinmanam ko dumelo okai okobida dang melo ngom comment no sin direct pe comment ilai je dem okobida dang dem ikin ma dang ila maru so ngoro bi porto sin ekta video ko banai bi notuba personal pe sin ngom pun gela anja ko dem lusin ikhailu kai bi okay so aru bikeke ngok request samo pa je ngok channel sem no subscribe la mala subscribe la lemulo semmu pina technical anu video ngom jetia ngolu ablu yengo odo nulu protom pa nulu pai ar nulu sin kabegi okay odok lagang channel sen subscribe le mala